Pomaže Bog, dobrodošli na četvrtu u nizu predavanja iz uvoda u Sveto pismo Staroga Zaveta. Današnja tema nam je istorija starozavetnog teksta. Literatura iz koje možete spremiti ovo pitanje jeste pre svega iz knjige profesora Milina, uvod u Sveto pismo Staroga Zaveta od 44. do 48. strane. Mada za još neke dodatne aspekte ove lekcije možete konsultovati leksikon biblijske egzegeze i to odrednice kao što je paraša, ta odrednica tiče se podele teksta, zatim ketiv i kere, odnosno način na koji je tekst napisan i kako se čita, to su neke masoretske odrednice, o čemu ćemo kasnije više reći, i odrednica tanaiti, to su pismoznanci koji su se u određenom vremenu Svetoga pisma bavili svetim tekstom. Prošloga časa govorili smo o tome, dakle u lekciji o razvoju pismenosti i shvatanju autorstva, kako je biblijski tekst i kada otprilike zapisan. Dakle, bavili smo se uslovima za ostvarivanje široke pismenosti, zatim bavili smo se materijalima za pisanje, bavili smo se i tom važnom činjenicom, dakle, da je od trenutka Božjeg otkrivenja pa do trenutka zapisivanja prošao jedan duži vremenski period, naravno zavisno od knjige, ali konkretno gledano da je većina tih predanja bila prenošena usmeno sve do negde, dakle, careva Jezekije i Josije u 8. i 7. veku pre Hrista, kada je ponajviše biblijskog teksta bilo zapisano i kada otprilike možemo vidjeti prve obrise onoga što danas poznajemo kao Sveto pismo Staroga Zaveta. Ono čemu taj period jevrejske istorije može da zahvali za široko opismenjavanje, to smo također prošli put govorili, jeste razvoj te državne administracije koja je potrebovala pisanje i vazalni položaj u odnosu na Asiriju, koja je zbog svog državnog također aparata zahtevala široku pismenost. Nas danas u ovoj lekciji ne zanima toliko sam proces, dakle, o kome smo govorili, zapisivanje i tekstualizacije Biblije, nego šta se događalo onda kada je tekst već zapisan, kako se on dalje čuvao i prenosio, ko su bili ljudi koji su se njime bavili i oni ljudi koji su ga prepisivali i tradirali, odnosno predavali dalje. Pa pre svega možemo podeliti čuvanje i prenošenje starozavetnog teksta u 3 perioda. Jedan koji traje, dakle, od samog nastanka tekstova pa sve do sabora u Jamniji, drugi koji traje od sabora u Jamniji pa do nekog 5. 6. veka posle Hrista i treći period koji ide nakon toga i koji pripada masoretima, koji je nakon, dakle, od 7. veka posle Hrista pa nadalje. U ta 3 perioda postojale su 3 grupe učitelja i ljudi koji su se bavili svetim pismom, dakle to su bili posebno obučeni pismeni ljudi. U tom prvom vremenu oni su se zvali soferimi, zatim u drugom periodu su se zvali tanaiti i talmudisti i konačno masoreti. U tom, kao što rekao smo, prvom periodu na čuvanju teksta radili su soferimi, od kojih je najpoznatiji Jezdra, dakle soferimi ili književnici. I taj period spada, dakle, počinje od nastanka tekstova pa sve do sabora u Jamniji u 1. veku po Hristu. Oni su se bavili izučavanjem knjiga, čuvanjem i razjašnjenjem teksta. Također su vršili redigovanje konsonantskog teksta, prepisivali i sklanjali istrošene tekstove u takozvane genize ili groblja svetih knjiga i bavili su se nekom vrstom statistike, to zbrojali su redove, reči i slova pojedinih knjiga, utvrđivali gde je sredina knjige i tako dalje. Ovo malo pre što sam pomenuo da su istrošene i pohabane spise svrstavali ili sklanjali u takozvane genize ili groblja svetih knjiga, jeste običaj koji se do dana nas poštuje. Naime, prema jevrejskom shvatanju, ukoliko je na nekom papiru napisano ime Gospodnje koje je sveto, onda i sam taj predmet na neki način je osvećen i ne treba se uništavati, prema njemu bilo kako skaradno odnositi, tako da je taj predmet bio čuvan u tim genizama, odnosno grobljima svetih knjiga, najčešće u sinagogama na prostoru koje se nalazi iza onoga glavnog prostora za čitanje
dakle gde stoji rabin, najčešće su se tu nalazila ta pohranjivani sveti spisi. Jedna od najpoznatijih geniza jeste Kajerska geniza, gde je pronađeno nekoliko hiljada rukopisa i fragmenata njihovih, dakle jedan od najvažnijih, da kažemo, biblijskih otkrića, samih rukopisa, i ono što je najznačajnije iz tog perioda jeste takozvano te Kajerske sinagoge, jeste proročki kodeks Kajerske sinagoge, koji nam je jedan od važnih, da tako kažem, izvora za proučavanje jevrejskog teksta. Šta je ono što je važno za taj prvi period? To je što su soferimi u tom prvom periodu prenošenja teksta, oni koji su se njime bavili, imali su malo slobodniji prosto odnos prema zapisanom tekstu. Dakle, on još uvijek nije postao onako fosilizovan ili, da tako kažem, čvrsto ukotljen, kao što će to biti već u tom drugom periodu, nego su sami soferimi unosili neke redaktorske izmene, poput premeštanja odeljaka i slično. Najzanimljiviji detalj je možda, prosto, s obzirom na to da drevni tekst je pisan in continuo, dakle bez znakova interpunkcije, velikoga slova ili razmaka, oni su prvi pravili, na primjer, te podele u tekstu i premeštanje odeljaka, a da ne govorimo o tome kada se pojavio kodeks, pretpostavlja se da su soferimi smeštali, to jest različito kanonsko poimanje imali za određene knjige. Na primjer, u Septuaginti je knjiga proroka Danila raspoređena u velike proroke, dok je u masoretskom tekstu svrstana tek u pisce, dakle u treći kanonski opseg po imenu Ketuvim, o čemu ćemo naravno imati posebnu lekciju. U prvom periodu, pored tog slobodnijeg odnosa, treba pomenuti i greške prepisivača. Dakle, kada smo na času prošli put govorili o materijalima za pisanje, videli ste sami taj eksponat, odnosno artefakt papirusa, i videli ste koliko su mu ivice krte i koliko se brzo kruni i haba, i vrlo često, na primjer, ukoliko se tekst nalazio na nekom delu papira koji se pohabao, to je moglo da na neki način uslovi nastanak grešaka. Isto tako, prilikom prepisivanja, ukoliko je onaj koji diktira tekst pogrešno izdiktirao, ili onaj koji je zapisivao pogrešno čuo, ili onaj koji je prepisivao pogrešno prepisao. Dakle, to su sve izmene koje su mogle da nastanu, dakle, u tekstu od onih autografa, to jest originalnih biblijskih spisa, pa do onoga kako je do nas tekst došao. Ponekad, dakle, zbog tog slobodnijeg odnosa prema tekstu, soferimi su znali da upotrebe sinonim umesto izvorne reči. Na primjer, nekad kada se upotrebljava reč u ranijem, dakle, periodu, ona posle nekog vremena postane arhaična i onda naravno u potonjem periodu soferimi su znali da izbace tu drevniju, arhaičniju reč i da ubace neki sinonim ili reč koja je u tom trenutku slušaocima ili čitaocima teksta poznatija. Osim toga, ponekad su namerno menjali reči ukoliko su smatrali da neki tekst ili neko ime na izvestan način, kako da kažem, kruni svetost teksta, odnosno da su želeli da izbace imena nekih paganskih bogova ili slično. Na primjer, postoje takozvani teonimi. Teonimi su imena koja sadrže Božje ime u sebi. Recimo, na srpskom teonim je bogoljub, dakle onaj koji ljubi Boga, Bogdan, dakle onaj koga je Bog dao. U jevrejskom tekstu takva imena su, na primjer, Azarija, što znači Bog mi je pomoćnik, dakle Azarijah, odnosno Jahve mi je pomoćnik, ili Daniel, što znači Bog mi je sudija, odnosno Eli je moj sudija. U tom smislu gledano, postojala su, dakle, imena koja su u jevrejski tekst ušla, ali koja nisu im nosila ime Jahve ili Elohim, dakle, odnosno imena Boga jevrejskog, starozavetnog, nego su nosile imena drugih paganskih božanstava. Pa, na primjer, imamo ime Išbaal, što znači čovek valov, i, kako da kažem, nosi ime toga paganskog boga Vala, koji je bio bog tih izraelskih suseda i prema tom hananskom viđenju bio je zadužen za kult plodnosti.
Međutim, Soferimi u to prvo vreme, dakle jasno se vidi da oni unose promjenu u tekstu, umjesto Išbaal, oni pišu Išbošet, što znači dakle čovjek sramote, a Daničić koristi pogrešnu verziju toga imena koja kaže Isvostej. Dakle, Isvostej zapravo znači čovjek sramote, a prvobitno se njegovo ime pisalo kao Išbaal, odnosno čovjek valom. I zanimljivo je li da Saul, odnosno Jonatan, njegov sin, daje ime svom sinu koja sadrži paganski teonim u sebi. Što se tiče drugog perioda, on je trajao od sabora u Jamni oko 100. godine posle Hrista pa do pojave Masoreta, dakle 6., 7. i 8. veku. Naslednici Soferima bili su Tanaiti, odnosno učitelji Mišle, koji su karakteristični po tome što su prvi pokušavali da ustroje neka pravila za tumačenje jevrejskog teksta. Njihovo ime potiče od jevrejskog glagola, od glagola tana, a u množini tanaim, što znači dakle onaj koji uči, podučava ili ponavlja tradiciju. Uglavnom su delovali dakle od 10. godine po Hristu do 220. godine i bili su aktivni nakon uništenja Jerusalimskog hrama posle 70. godine, ali i su nastavili kada se centar rabinskog judaizma premestio iz Jerusalima u Jamniju, Lod i Bnei Barak. U taj drugi period spadaju i talmudisti, koji deluju u 5. i 6. veku i dopunjavaju učenje Tanaita po pitanju tumačenja, a talmudisti su vrlo značajni po tome što su malo promenili odnos prema svetome tekstu, to jest onaj slobodni odnos kakav su gajili sami Soferimi, oni su ukinuli, to jest dakle svako prepisivanje i svako bavljanje tekstom podrazumeva pristupanje sa svetim strahom, sa najvećom pažnjom treba da se vrši i ne sme se menjati dakle nijedno slovo, nijedna jota u tekstu. Tako da od tog trenutka već imamo nastojanje da se tekst na neki način fosilizuje, da prosto se uvek u identičnoj formi prenosi i vrlo se dakle ta pravila na tumačenje apeluju na savest prepisivača i čuvara svetoga teksta da se što manje i manje greši. Treći period pripada Masoretima, traje od 6. do 10. veka po Hristu. Oni su nastavili i proširili rad Soferima i talmudista. Delovali su u nekoliko škola, od kojih su najpoznatije palestinska, odnosno tiverijatska i vavilonska škola. I Masoreti su nam možda čak i najznačajniji čuvari starozavetnog teksta, pošto tekst kakav danas imamo jevrejski jeste ostao pre svega sačuvan u toj masoretskoj tradiciji. Od predmasoretske ili protomasoretske tradicije imamo samo tek neke delove iz Kumrana, koji se otprilike najčešće svrstavaju takozvanu tu protomasoretsku ili predmasoretsku tradiciju. Najveći značaj Masoreta jeste u vokalizaciji teksta. Ja sam vam i ranije govorio da se sam biblijski tekst u jevrejskom jeziku piše samo u konsonantima. Primjera radi, to bi bilo, na primjer, ako pišete reč Kragujevac, to bi bilo samo K, R, G, J, V i C, dakle ne bi bilo ovih vokala između. Međutim, Masoreti su vidjeli da to predstavlja problem jer se ponekada reč sa istim konsonantima različito čitala. I onda je postala potreba da se naravno i same reči, kako da kažem, ukotve u nekom konkretnom čitanju i da se na neki način ustali, stabilizuje i standardizuje njihovo čitanje. Zato su Masoreti prvo napravili znake za vokale u tekstu, dodali su dakle slova A, E, I, O, U i omogućili prosto lakše čitanje teksta. Zatim su i mnoge druge znake izmislili, iskoristili. Za danas za njih imamo mnogo imena, dakle različito su delovali u tekstu. Ponekada su ostavili razjašnjenja na margini, koja sada zovemo Masora marginalis, razjašnjenja na kraju Masora finalis. Kratke beleške među redovima spadaju takozvane male masore, Masora parva. Ponekad ta Masora parva daje uputstva koliko se pojedina reč nalazi puta u Bibliji. Zatim reč iznad koje stoji zvezdica ili kružić označava da se ta reč drugačije čita. I to ćemo još nešto reći o tome. Dakle, reč kako stoji napisano zove se ketib, a reč iznad koje stoji oznaka kof
jeste kere, odnosno kako treba dakle ta reč da bude čitana. Ketivi kere su nam značajni, na primjer, po pitanju, možda ponajbolje objasniti na momentu čitanja imena Božjeg. Dakle, svima vam je poznato ime Božje Jahve, a ono se na jevrejskom jeziku piše u 4 slova, Jot, He, Vav, He, ili JHVH, dakle ako konsonantski pročitamo to na srpskom. Sada, za ime Božje se ne piše njegova vokalizacija i mnogi smatraju da je tako upitno kako se sama reč čitala, mada imamo već neke transkripcije ove reči iz tog perioda. Origen, na primjer, smatra da se reč čitala kao i Jave, dakle, odnosno Jahve, i imamo i od Svetog Kirila Aleksandrijskog u Stromatama se kaže da je reč čitana kao i Jau, dakle Jahu. U tom smislu gledano, dakle, znamo da je reč najverovatnije, čitana kao Jahve, iako njena vokalizacija nije pisana. Međutim, iz poštovanja prema imenu Božjem, naročito prema imenu Jahve, ovo ime se ne izgovara. Povezuje se to naravno sa zapovešću iz Dekaloga, ne uzimaj uzalud ime Gospoda Boga svoga. Dakle, izgovarao ga je sa posebnom, pažnjom i svetošću tek prvosveštenik jednom godišnje u Skini, i to, kako da kažem, ime je zaista čuvano zaista svetim i nije se čitalo i izgovaralo. Stoga su masoreti došli na ideju da u nekom trenutku ne pišu vokalizaciju za ime Jahve, da se ono ne bi čitalo i izgovaralo iz poštovanja i svetosti. Setite se onoga što sam govorio, da i samo kada se napiše na papiru, Jevreji sam papir zbog imena Božjeg smatraju svetima, kamoli kada izgovaraju ovo ime Jahve, tako da su oni došli na ideju da ne pišu vokalizaciju, to jest vokale uz konsonante za Jahve, nego da stave vokale za drugu reč, kako bi oni koji nailaze na ovaj svešteni tetragramaton čitali umesto Jahve uvek drugu reč koja glasi Adonai. To je jedno od imena Božjeg na jevrejskom, dakle Adonai ili Gospod. Međutim, odnosno šta sam hteo reći, prosto ketib je kako stoji, to je stoji Jahve sa vokalizacijom za Adonai, ali uvek se čita kao Adonai. I zato, na primjer, ovo pravilo se zove kere perpetum, dakle, odnosno uvek se čita Adonai, nikada ne postoji izuzetak u kome se Jahve čita kao Jahve. Na ovom mestu možda je zgodno pomenuti i to da, mnogi smo čuli i za zajednicu Jehovinih svedoka, da je recimo upravo čitanje Jehova pogrešno čitanje imena Božjeg, jer, kao što rekoh, masoreti su stavili vokalizaciju za ime Adonai, dakle A-O-A, odnosno muklo šva umesto ovog A, zato što bi ono išlo uz ovaj tekst, tako da pogrešno čitanje Jehova je zapravo čitanje tetragramatona sa vokalizacijom potpuno druge reči. I to je, da tako kažem, pogrešno čitanje ove reči, zato što znamo da se vokalizaciju nosila samo zato da bi onoga čitaoca odvratilo čitanje imena Jahve i da bi on, gledajući tu vokalizaciju, govorio Adonai. Znači, ne može se čitati tetragramaton sa vokalizacijom za Adonai kao Jehova, nego se uvek i najpravilnije može čitati samo Jahve ili da se uvek izgovara Adonai kako to čine Jevreji. Tako da na tom mestu prosto treba reći da je izgovaranje Jehova nepravilno, odnosno besmisleno. Dalje da nastavimo sa masoretskim znacima, osim onih beleški na kraju i na margini, postoje dakle i opširnije primjedbe, masora magna se one zovu, kao što su objašnjenja teksta, dakle neke probitne glose ili nabrajanje paralelnih mesta gde se pojedina reč nalazi. Takođe imamo masora numeralis, odnosno beleške o broju redova, reči i slova u tekstu. Na primjer, slovo Alef se u Starom Zavetu navodi 42.377 puta. Dakle, masoreti su isto bili vrlo minuciozni u svom radu i gledali su zaista u najboljem mogućem vidu sve te detalje popišu. Tako da su to naravno i u tekstu ostavljali posebno označeni ovim znacima. Takođe postoje
na neki način uvode pisanje većeg slova i manjeg slova, kako bi se označilo početno ili srednje slovo knjigi i tako dalje. A ono što nam je važno negdje da pomenemo jeste da postoje neke promjene u tekstu za koje su namerno unesene i koji se zovu tikune soferim, gde su se ipak i pored odnosa prema svetom tekstu zbog navodnih nelogičnosti tekst je bio izmenjen, poput po stanju 18.22 gde se kaže i Jahve nadalje staješe pred Avramom, pošto u jevrijskom shvatanju prosto nemoguće da Bog staješe pred Avramom. Oni su promenili tekst, dakle u saglasnost svih tada soferima ili čuvara teksta, da se tu unese promjena koja će reći ali Avram još stajaše pred Gospodom. Dakle, Avram je taj koji služi Bogu, a ne obrnuto. U tom smislu, dakle, postoji 18 takvih mjesta u Svetom pismu, ovo je samo jedno od njih i takva mjesta se nazivaju tikune soferim. Sada prelazimo na posljednja dva odeljka u vezi sa ovom lekcijom, a to je podela starozavetnog teksta. Pa vrlo rano je tekst bio podeljen na manje celine i u petoknjižju pre svega su odeljci bili raspoređeni u 54 takozvane paraše, odnosno odeljaka za bogoslužbeno čitanje na šabat. Dakle, kao što naravno ima 53, odnosno 54 sedmice u godini, onda se i tekst delio odnosno tekst petoknjiže delio na toliko odeljaka da bi se čitalo na subotnjem bogosluženju. Dakle, bogoslužbena upotreba teksta bila je prvi referentni okvir za podelu teksta. Paraše su se označavale slovima P i S, odnosno petuhom je počinjala paraša, dakle otvorena paraša, a završavala se setumom, ponekada na kraju ili u sredini reda, a otvorena paraša je počinjala novim redom. Ono što je tu važno napomenuti jeste da paraše tog tipa su na neki način, koje su imale u vidu bogoslužbeno čitanje, imale neku vrstu kontinuiteta naracije u odnosu na podelu koju će kasnije biti uvedena i koju mi danas imamo na glavi na stihove, na to ćemo se vratiti. Također treba reći da je starozavetni tekst u našem bogoslužbenom predanju bio drugačije deljen u odnosu na ovo što mi danas imamo, to je podelu na glavi na stihove. Pre svega, starozavetni tekst je čitan na odeljke u parimejima koji imaju tematsku ili drugu, možda, kako da kažemo, važnost, odnosno mesijansku važnost za određeni praznik koji se praznuje, pa su dakle tematski birani odeljci Staroga zaveta u okviru parimejskih čitanja, koja su onda čitana na večernjem bogosluženju. Dok je, na primjer, evanđelje podeljeno u začala i evanđelska podela na te nedeljne perikope ne prati podelu na glave i stihove kakvu mi imamo danas i zato treba postaviti pitanje od kada je ova podela na glave na stihove koju mi imamo u ovim našim savremenim primjercima Biblije. Pa pre svega podela teksta na glave potiče iz latinskog rukopisa Vulgate od parijskog profesora, kasnije kenterberijskog biskupa Stefana Langtona iz 1206. godine, dok podela na stihove potiče od kardinala Huga od Svetog Kara iz 1263. godine, a današnja podela oslanja se na ove prethodne i kombinuje naravno podelu na glavi na stihove, označenu brojevima od Sancte Spagninusa iz 1528. za Stari zavet, a za Novi zavet od parijskog štampara Roberta Stefana 1551. godine, koja je uneta u latinski tekst, a za jevrejski tekst je prvi put ova podela unesena u antverpenskoj poligloti 1569. do 72. godine. Šta je važnost ovog uvida o podeli teksta? Pa naime, s jedne strane on ima svoje prednosti i svoje mane. Prednost teksta jeste da možemo mnogo lakše u njemu da se snađemo, to kažemo to i to pogleda, pre postanje 1 govori o stvaranju sveta, postanje 2 i 3 o stvaranju čovjeka i o padu i tako dalje. Znači možemo lakše prosto da se snađemo u jednom tekstu koji bi inače bio prilično nepregledan, bez podele na glave i na stihove.
Međutim, postoji jedan moment veoma važan koji se previđa često, a to je da podela na glavi na stihove na izvestan način fragmentarizuje tekst, odnosno čini nas nekako da ponekada više pažnje usmerimo na te detalje i na taj pojedinačan isečak teksta nego na celokupan narativ. Kada bismo čitali tekst onako kako je on u drevnosti bio pisan in continuo ili makar i da zadržimo interpunkcijske znake i veliko slovo, ali da izbacimo podelu na glavi na stihove, čini mi se da bismo možda u nekom trenutku imali malo veći kontinuitet naracije, da bi nam taj kontinuitet bio očigledniji u odnosu na ovu podelu na glavi na stihove, koja nas nekako više tera da obratimo pažnju na detalje, na same stihove ili na isečke iz teksta, nego da obratimo pažnju na celokupan narativ koji se tu nalazi. I o tome naravno treba razmišljati, prosto koje su prednosti i mane ovakve podele teksta. Isto smo govorili na vežbama da u Postajanju 1 naravno vidimo da se stvaranje sveta ne završava 31. stihom, kako je to u ovoj podeli koju mi danas imamo nekako prosto isečena, prekinuta prva glava naglo, nego da zapravo se stvaranje sveta završava tek prvim delom 4. stiha 2. glave, dakle to je postajanje neba i zemlje kad postaše, i da na neki način tad tek imamo pripovest o celokupnih 7 dana, dakle blagoslov 7. dana i ono što se 7. dana dešavalo o počinku i koliko je važan taj dan, u stvari govori početak 2. glave i vidimo kako na neki način prosto u toj podeli često skliznuo jedan deo, odnosno bio prirođen ili pribrojan sledećem poglavlju, a u stvari narativno gledano nekako suštinski, organski pripada prethodnom poglavlju i tako dalje. Znači na više mesta se to može naravno videti i to ne samo ovde. I isto tako kada čitamo, kažem, kao kontinuiran narativ, to smo govorili, nekako ne gubimo iz vida sve te odeljke kao deo celokupnog Božjeg narativa koji je suštinski istorija spasenja i koji teče od Postajanja 1.1 do Otkrivenja 22. Tu bih ja završio i hvala vam na pažnji.